Мохнатая котка сама по себе, мягкими лапами ходить по снезе. Куди пожадає, одразу йти. От злого собаки на траве. По собі я так само існую. Коли отрималась свій голос почуть. І розумієш, що поки утка кружить, так звідти за скопами, зайка від цього важко, кружить, і сплатіла, і зайка кружить, та й сплатіла. Десь на середині у Греції, я думаю, гімпад, який гімпад. А ми десь у Грецію все ще, ось палац Мідаса у нас був в минулому стрімі. Я там довго пила, покутувала, ось готовить усе. І зараз ми на новому зоні, водосховище, і я тут погляділа інші стріми інших людей по гэтай гульні, і висвітлили, що тут багато різних кнопок ёсць яшчэ, аб якіх я не ведала, вось, аб магчымасцях Лары, вось. Але зараз трэба будзе шукаць іх зноў. Ну, не шукаць, а таму што я, дарэчы, не прайшла ж гэты туторыял, таму ну, тут няма туторыяла, тут ёсць узровень дом Лары, якой як быццам туторыял, але я гэтага не ведала, таму што ён асобна там у галоўным меню. Таму вось, яна можа вось так вось медленно хадзіць. Гэта будзе мне дапамагаць, калі мне трэба на платформах падысці вось трошачкі. Бо каб яна не вось так вось і саскоквала, а каб або назад, або ў бок. Ось гэта адно. Таксама тут ёсць яшчэ вось так... Ой. Яно Ой, не то. Працей. Не ў той бок. Яна глядзіць. Таму. Не. То бок гэта нельга зрабіць так. Тады цяпер тут інвентар. Боже. Інвертавана.
До речі, так, вітаю Альсєвіч. Справи, ну, я розповіла. Почала перекладати субтитри «Кризис». Цілий місяць буду перекладати. Воу. Моцарт тебе. Бачила, що Руді виклав фото, що Алтон переклав Fallout 2. Ні, не бачила. Ну, щось, якось фото бачила, але я не зрозуміла, що це Fallout 2. Я подумала, що це переклад першого. А цяпер чакаю, калі перакладаць Fallout 3, трэця улюбленая частка. О, цудоўна, цудоўна. Я гуляла толькі ў Fallout 4. Гадзін 15. І ўсё на гэтым. Так. Карацей, вось што у нас новае ёсць? У нас ёсць вось такой медленный... Каб медленно ходить, па-першае. Па-другое, у нас ёсць... Вось так вось, каб аглядвацца на адным месцы. Калі мы стаім. Хаця вось так таксама працуе, але не ведаю. Ладно. Ідзем далей. Так, кап. Угу. Пацук. Ну, тады. Я хутчэй усяго будучыню буду перакладаць Hollow Knight Silksong, калі я куплю, бо нядаўна набыў Outlast, і Outlast 2 упершыню в беларускім рэгіёне. А у мяне Outlast і у гэтым у Epic Game Store. Таму што іх там раздавалі. Вось і ўсё на гэтым. Аплата прайшла. Круто. Ну, у мяне ў Steam таксама праходзіць аплата. Карткай. Таму вось. Ну і яшчэ я чула, што ў Steam можна папаўняць праз гіры гаманец, таму... Я вас побачила. Так, у меня белорусский регион, так, там у Steam. Так, і цяпер я ж ведаю, я магу рабіць ось так. Ага, нічога няма. Не, я напрямую. Просто там, где оплата у Steam, просто вводила картку и все. Проходила. Не, я не могу это спихнуть туда. Ну ладно. Так, і тут яшчэ можна рабіць вось так вось. Каб не атрымліваць пашкоджанне, ну, саскокваць з высокіх мясцін. О. О, тут пагойчу. Ладно, обережно тут будем. О, там и это. И крокодильчики. Ну, давайте сразу отсюда.
Так, я тебе бачу 500. Все равно хочу перейти на Казахстан. Так, розумію. Нікого не бачу. Чудово, коли ведаю. Так, давайте заховаємося. Угу. А навіщо? Я думала мені сюди, але навіщо мені сюди, коли тут усе зачинено? Вверх. Ладно. Тын-тын-тын. -1. Это же я не отчиню. Угу. Прихожа. Ось ведаеце, у такую спякоту, як у мяне зараз, ну і ва ўсёй Еўропе зараз, гуляю такую гульню, думаю, што вось яна там скочыць па гэтым Егіптам, Грэцыям, дакладна там не ў самую найлепшую. Ну, зараз, магчыма, у гэтай пячоры там і камфортная тэмпература, але звычайна, я думаю, там не заўсёды добра, таму так, крокодил, давай, вылазь, лаз. Так, усё, мінус. Ну што, можна тады плыць? О. Что у нас тут? Не-не-не, вниз, вниз, вниз. А як униз? А з того боку там просто выход сюда. Так. Я не вярнуся да стварэння відэа 7-й часткі змрочных трэдаў форчан заўтра на гуч. Там будзе 5 тэм. Вау. Ладана. І тут далей можна поплыть. Ні. Ось тут. Зрозуміло. Угу.
Недавно даведаўся, што Steam прадаецца арыгінал Crysis 2, але называецца па-іншаму. Crysis 2 Maximum Edition у Беларусі недаступна. Ну так. О, мы сюды можам пайсці, але вось там вось штосьці ёсць. Вось там пацук яшчэ. Але я думаю, мы яшчэ вось туды пойдзем. Вось туды, вось таму давайте сюды. Так. Я тут гляну. Маленькую. Так, еще знік. Даецца па зніжкі 75%. Дай, калі што, Electronic Arts, не студия Crytek. Так, я ведаю, что в этой Electronic Arts валодае правами. Ну, ладно. З гэтага боку. Пробачте. Угу. Ні. Я не навмисно. Так, Crysis Warhead і як там називається, так само продає Electronic Arts, а не Crytek. Ну, так, Electronic Arts володає правами на серію. До речі, не ведаю, на що я збираю гэты ключі. Куди їх там треба буде? Так, тут можна вниз. Угу. Так. Ну что? Угу. Нічого. Цю серію хочете перекласти? Ну. Удобно, что сказать. До речі, не ведаю, на что. Ну, если там что-то слева, кагось так, что сюда шумится, але поглядим. Так, есть. Угу. Не хочу сюда вниз. Давайте вот так.
Угу. Нічого. Є, так. А, гэта так узровень воды піднявся. Ага. Так. Я все ж таки хочу ще сюди зганять. І... О, ось там таємниця. А ось тут щось є. О, так. Туди. З цього боку. Там щось є. Тириринь. Угу. Сейф. Гэта не Егіпет, гэта Грэцыя. А ўвогуле тут гэта таямніца Атлантіды, то бок гэта тут яшчэ ну такое як не тое, што Атлантіда ёсць, але такое. Не тое, каб сваё, але а ў мінулым узроўні, калі гэта хтосьці памятае, было ўвогуле там былі і Тор, бог гэтай як гэта нарвежскі, ну, паўночнай міфалогіі. І господи, не альбо Нептун, або не Нептун, а якой там бог, якой
Так. Караці, ёсць вось гэты ёсць Пасейдон, грэчаскі бог, а ёсць Нептун, ён рымскі, ну бог вады. І у гэтым тут былі розныя, карацей, багі. Тут быў рымскі, хаця мы зараз у Грэцыі, ну такое сабе, і Тор таксама такое сабе. Ой, ты твар, ой, ты твар. Ну навошта ты? Прибег сюди. Ой. До речі, тут до усього можна доплыть. Ну, я до того, що тут не треба окутувати. Так, ось тут нейкая свідравіна. Надеюсь, что Соника Продакшн выпустит белорусский дубляж мультфильма Рапунцель. О, круто было бы. Ладно, я уверена, что мне там... Ой-ой-ой. Я не ведаю, як я не убілася зараз, але не убілася. Шрек. Ты откуль взялся? Давай, ну, разворачивайся, давай, залазь. Так, у нас веточки. Так, тут серебряный ключ потребен. Так. Есть такие развлекухи небеспечные, где заплываюць у катакомбы. Так, ведаю. Это и кейв-дайвинг, або як там. Это капец нейкий. Я не ведаю, хто гэта робіць. Як бы або нават не заплываюць, а просто вось у пячоры лезуць, якія пячоры такі супер вузенькія, і там, каб пралезці, трэба там у 3 пагібелі класціся. No. Это жах нейкі. Так. Ну, сейф. Потому что далее, я думаю, мне трэба сюды. И помираюсь там. В этих печорах. Так, теперь тут можно наверх. Угу.
У Греції ёсць яшчэ разлікуха, заходзіш у цёмны тоннель, і ты павінен знайсці выхад без ліхтарыка і тэлефона. Ну, што сказаць. Удачы гэтым людзям. Без троса і нічога. Ну, такое сабе. Ну, на маё меркаванне. Камусьці гэта вау, офігенна было бы так. Клара, можна вниз? Дякую. Тут крысы были. Ладно, плывем далей, тому што я тут нічога не бачу. А я почула когось. Питання наступне. Що мені робити? Напевно, у північній частині Європи тепло. Напевно. У нашій частині, в Усходній Європі так само тепло. Як ви виберетеся? Ось откуль. Тут, мабуть, щось ніякі ГТ. Ну, таке. Виглядає як жив. Бачу, что там тепло летом, а зимой капец холодно. Так. Ну, вось, калі б ты тут стояла, то ты б дострибнула. Просто стань, оттолкнися і ногами, калі лаз. Бо сюди підтягніся, ну. Падаецца, я тут штосьці не зрабіла. Ой, што?
ну я ось тут ось була. Ось тут ось я так само була. Ось тут где зачинений ключ. На версии одни. О, не. Не одни пацуки. Подышим. Сюди. No. No. Nope. No. І навошта гэта ўсё было? Одне питання, навошта ось гэта ось платформа тут стоїть? Мгм. Не сюди. Так, отсюда я выплыла, так? Так. Ну, просто тут поплаваем. Ну, так, так, это... Окей. Мгм. Ну, я думаю, знову вниз треба. Мабуть, тут что-то зачинилось.
Мабуть, нейка двер. М-м. Так, ну... Мне было пытанне, адкуль гэтыя пацукі, но там ім былі дыры, то бок яны, мабыць, з гэтых дыр вылазілі. Ладно. А, тут шорткат ёсць. Окей. Мабыць, сюды павярнуцца. Штосьці яшчэ зрабіць. Вось так. Давай, пацук, иди сюда. Так, я спадзяюся, ён тут адзін. О, тут у гэты бок можна праплыць. Бо гэта і быў той бок, у якой я ўжо... Так, ўжо была. Так, ладно. Мгм. І нема тут нічого. Але насамрэч нам сюды не трэба было ісці, таму... Так, ну я відавочна штосьці прапускаю, не бачу. Ой.
Не можу знайти, мабуть, тут ніякі є рубільники. А ще... Ех, як би я хотіла, як Лара зараз. Окунуться кудись. Ой, я дур. Упс. Ну, побачила голову. Головне, що знайшли ключ. Угу. Та ні. А, угу. Де він? Ну. Ну. Ну все, даже. Ух. Ой, пробачте. Так, скам. То есть. Так. Ну. Ну. Ні.
Гэта пісталеты. Пісталеты. Ну-ка, ну-ка. Так, зараз у нас звичайні ось такі ось. Магнуми. Ні, нема набою, до речі, до магнуму. Ну, 300 є. Та магнуми. Ладно, покуль ми тут живёлок, пробачте, живёлки. Але покуль ми тут живёлок, толькі гэта знішчаем. Я покуль буду са звычайнай зброі, але калі што, у нас ёсць магнум. Давайте тады, калі нам усё роўна ось так спускацца. Мы ось так без дамага гэта хоць зробім. І заховаємося. Угу. Бачу. Ну. Я. Вітаю, Патата. О, іде. Ладно, я думаю, ми його почуємо, коли він сюди. Ну, прибіжить. Він. Угу. Голова чіпляється у її. Угу. Так, я чую ще одного. Угу. Ось. Так, тут можна сюди піднятися. Угу. Ще одну хочу. Ні. Вітаю, Патата.
Цікаво, що тут? І нічого. Мгм. Так, ну більш нічого. Потата, ти не розумієш. Так, я тут щось не побачила? Ні. Нема ніяких там кнопок. Дякую. Та я кашляю. А ні, чухаю. Не можу і чухнути. О, вітаю, караоке. Нагадую всем, мы все еще в Греции. Мені зараз сюди. Ай. Дякую, Лара, я зрозуміла. Хочеш ось так ось. Все. Як это? Мы выходим в положение заўсёды. Так, цікаво, я отсюда змогу туди потрапити. Сейф. Так. Ох. Невеличкий шорткат у нас остался. А. Ну і навошта? Навошта мне гэта? А. Ось я оттуль прийшла. Сюди вниз. Та-та-та-та. Мені єсть. Нема ключів більше. Це есть махнемо. А, ні, єсть золотий ключ. Я вельмі спадзяюся, што сёння мы Грэцыю скончым, але ніякіх гарантый. Ужо гадзіну мы тут на адном узроўні. Таму прабачце. Але ну не сумна. Так, я ўсё яшчэ сюды не магу ніяк патрапіць. Цудоўна. Куды мне ісці? Косці ведае, куды ісці. Я не ведаю, куды ісці. Тын, 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 тын.
У мяне з'явилась ідея. Ага. Я думаю, яна можа спрацаваць, але не 100%, але яна можа спрацаваць. Спрабую зараз. Мгм. Ага. Окей, я геній. Ну, не 100%, але я разобралась. Чому? Так. Теперь вот тут отчинилась. Так, так. Да, камера. Я тут не залезу. Але я з того боку пролезу зараз. Я не пам'ятаю, як мені туди потрапити. На свічі? Ні, не на свічі, на старым лэптопе. І он такі гульні, дзякуючы не ведаю, каму ўсё яшчэ цягне. Плюс-мінус. Так, я думаю, мне сюды. Угу. Ладно. Не вельмі-то і хацелася. Як я сюди потрапила? А так, увогуле, я на свічі відавочна гуляю. У мене є Nintendo Switch. Планую, што перад сном гуляць. Зараз я... Як казаць? Хварэла. Вельмі доўга. Таму я нішто не рабіла, не чытала, не гуляла, вось. Але так, калісьці я буду працягваць не гуляць на свічы перад сном. Але дакладна невядома. Але, ну, я буду гуляць на свічы перад сном. Не. Яна просто бяжыць як танк. Я не магу з гэтага. Так. Так. Будем вельмі абережны. Стоп.
сюди, так. Я дострибну. Я хвилюю, что нет. Ладно. Один раз паспрабую, калі не, то пойду на ту дальнюю і з яе, магчыма, атрымаецца. І... Так, ось тут. Зноў. Паркур. А мне цікаво. Хутчэй усяго не, але мне цікаво, атрымаецца або не. Ладно, пофіг. Зато шорткат. Платформінга гэтага ўсяго. Ух, блин, лайно. А я його вже бачила. Так. Так, Лара. Просто. Нет, только не в воду. Я же заховалась. Ладно, гэта бліжэй, чым альтэрнатыва таму. Я думаю, там что есть. Хотя... Уже сегодня ничего нема. А я не заховалась. Все, пролажу, забиваю пацукоў, захоўваюся толькі пасля
Паркурить, да. А. Бежит. Так. Сейф. Здається, гэта або шорткат, або... Так, ні, ну адсюль я упевнена, що... Дякую, Лара. Дякую, Лара. Так, а мабуть, тут буде більше вишені. Ні. Ладно. Сюди. Сюди. Так, ну там быцем нічого нема справа, так що ліво. Так. Нагадать собі заховатися після рубільника. Так, а що коли я зроблю? Так. Нормально. Юху, ключ. Ну,
Ну все, давай, до побачення. Я побігу просто сюди і усе. Ти мені нічого не зробиш. І, Так, ну що, все. Опошній замок. Я сподіваюсь, з водосховищем буде усе на гэтым. А не усе, там же золотые есть у нас. М. Тут что? А-ля карманы некие, кишени. Так, окей. Так, я тебя бачу. Выходь. Нет. Не дострел. Ну, з гэтага боку нікого не бачу. Ладно. Угу. Так. Кості з рубільника. Угу.
Ладно. Ладно. Ну, толстый отстой. Ладно. Так, ну что? Куди ви збігли? Вертайтесь. Я тут стою. Оу. Як він там опинився? Як я там опинулась? Ну, якісне піровидання. Так, у мене, до речі, є те. Я зараз на рубільник і туди наверх. І все, і мені льви... Так, і мені льви не достануть. Чекаємо, коли вони повернуться. Угу. Так, сподіваюся, з термом все добре. Нічого не лагає. Ось це ось усе. А чомусь ці 720p тільки стоїть? О, вітаю. А на Ютубі цікаво як? Справи. А на Ютубе 1080 есть. Дивно. Ну так, мне на Твиче только 720 дає. Дивосно. Так. Где там опошний? Муфаса. Так. До речі, мені цікаво, мабуть, тут таємниці які є. О, так. Так, я еще бачила, что вось гэтае вось можно двигать. Почекайте.
Ці, а там справа што было, дзе гэтыя львы? Ладно. Жывем з наступствамі. Нельга рубільнік. Ладно. Ось ведала, што тут будзе нейкая халера. Так, мне... Так, можна вось туди налево. Вот туди. А усі тут нападають. Жах який. Ах, это гробница, нарешті. Какая-то тут что-то есть. До речі, вот чому тут крокодил, потому что коли бы тут была вода, и он бы плавал. Так, я заховаюсь. Гробница Тігокана. Так, ну калі браць логіку гэтай гульні, то гэта апошні ўзровень Грэцыі, тады магчыма. То я не магу сюды плыць. Ну ладно. Не хацелася. Я не ведаю, што я зрабіла. Воу. Ну, цячэнне відавочна у другі бок.
Іра накерувала. Такі. Не-не-не-не-не-не-не. Хотел застрибнуть. Ладно. Давайте. Мабуть, щось є. Ні, нема. На. О, ось там щось є. Угу. Угу. Що? Я, мабуть, випадково це натиснула назад зараз. Ладно. Ладно. Я просто зроблю ось так. Сейчас я все равно буду падать. Потом беспечно. Приду. Прибег. Пара. Не. Вы бачили? Ладно, у меня есть идея. Бо з гэтага сейва паспрабаваць туды і направа. Блін, гэта выглядае, мабыць,
трошки дивно. Але так, ладно, інше. О. Вітаю, Смолвув. Ну, потому что вышиня. Не. Не, я хочу дострибнуть. Не. Малость. Сейв скам, потому что я не ведаю, что тут за таємниця, куди мне идти. Мабуть, не на версии ничего. Ну. Вот там крокодил. Паміраю я яшчэ хутка, таму што гэта ж старая гульня. 90-е, вось гэтае вось усё. О, здарылась. Цікава, што я зрабіла. Наступная принц Персии? Не ведаю. О, там теперь вода. Угу. Так, на месте Д зараз дропнуться туди і одразу вилізти. А, угу. Там зліва проход. Ладно, живем один раз. Так. Ну, у випадку Лари яна живе 186 раз уже. Нічого. Давай наверх. Лара, калі ласка. Дякую. Лара. Лезь. Так, там їх двоє, я пам'ятаю. Гэта я пам'ятаю. До речі, я вось думаю, усе тры гэтай Лары праходзяць, якія тут у рэмайстары ў калекцыі, або не? Або адной будзе дастаткова. Я ведаю, что ты там ёсць, что ты там хаваешься. Ну, камон. Вылазь, давай. Я вось нават хаваю пісталеты.
Не будешь Silksong проходить? Я її ж уже пройшла. Записи на Ютубі. Ось. Але яна вийшла одразу. Ну, я одразу її не пройшла, я її там проходила довго. Але ось ровно. Так яго ўжо анансавалі DLC, але так, мабыць, там адзін ён быў, таму што штосьці я не... Ладно, живем один раз. Калі прыплыве, так прыплыве. Так не слухі, не чуткі, яны адразу, яны афіцыйна ж, ёсць нават назва гэтага дапаўнення, як яго там. Ну, карацей, што гэта афіцыйная назва дапаўнення. Разбег. Даты няма, або але тое, што ёсць DLC, гэта не чутка, гэта не спекуляцыя, гэта 100% інфармацыя ад распрацоўшчыкаў, вось. Так, штосьці мне падказвае, што тут ёсць яшчэ адзін алігатар. Ладно. Я помылялась. Вітаю. Так, столькі варыянтаў, куды можна пайсці. Ну, насамрэч, наконт вось даты DLC, ведаючы гэтых распрацоўшчыкаў, яны такія... Ну, на наступным тыдні выходзіць ужо DLC, я не ведаю. Будзе гадавіна, мне падаецца, вось першага. О. Зверху. Вось. Мне падаецца, на гадавіну першага Silksong яны выпусцяць DLC. Гэта будзе прыгожая дата. Трошки не разумею логіку, ліцэнзію неахвота праходзіць, покі няма DLC. Так усё роўна DLC там будзе як, ну як бы не такое, што тебе трэба перапраходзіць гульню. Ну. Таму што яны ж іх робяць заўсёды такія DLC, якія як, ну, дадатковая зона гульні. Бо гэта не тое, што там. Так, ось туди наверх можна. Але там зачинено. Ну, я поспробую. Навошта лезла, не ведаю. Але залезла. Так. Ну, зараз мы ведаем, што тут. Добра. Не.
Не, штось мне падказвае, што тут небяспечна. Ладно, мабыць, бяспечна. Ну, мне было бы наадварот, як гэта, калі вось ты ўсё знайшоў, потым яшчэ раз гэта рабіць на ліцэнзіі, ну, наадварот, влом мне было бы вось. Але гэта мае, як казаць, звычкі. Наадварот, ну, мне насамрэч не тое, што на піратках улом. Ну, я насамрэч на піратках і не гуляю амаль. Ну, от не амаль увогуле не гуляю. Але мне было бы улом, таму што ну, там не захоўваюцца сейвы. Так, я ведаю, што яны ёсць лакальна, але ну, я іх не калекцыянірую файлы сейваў. Вось, па-першае. Па-другое, то бок ліцэнзія — гэта тая рэч, якая, ну, як бы калі ты вельмі падабаецца гульня настолькі, што ты вось так яе праходзіш. Ну, тут яшчэ я гавару з таго боку, што Silksong у Беларусі, у яго рэгіянальны цэннік у Steam, ён каштуе, ну, нармальна. То бок суадносна са звычайнай беларускай зарплатай, вось. Так што я лічу, што нават без зніжак Silksong набыць, ну, рэальна можна. І калі ты ведаеш, што гэта вось цудоўная гульня, таму што я ведала, што ён мне спадабаецца, таму што мне першы Hollow Knight спадабаўся вельмі, таму я вось, як сказаць, і набыла Silksong адразу на рэлізе. Але іншыя людзі, я разумею, што камусьці, вось хтосьці хоча паспрабаваць або дэмку, або спіраціць. Ну, не тое, каб я гэта падтрымлівала, але ну, я разумею нашы рэаліі. Я сама, як бы, асабіста зараз, калі вось уся гэтая сітуацыя зараз з PlayStation, што з 28-го года яны не будуць выпускаць ужо свае гульні на дысках і ўвогуле друкаваць дыскі для PlayStation, таму што насамрэч, нават калі гэта Ubisoft, яны друкуюць свае, ну, дыскі там Assassin's Creed на заводах Sony. Ой, загадка, мабыць, нейкая. Ладно, я зразумела, што ад мяне трэба. Карацей, навіна апошняя так у тым, што Sony ўсё больш не будзе вырабляць дыскі для відэагульняў, і гэта жудасна для мяне, таму што Беларусі няма у PlayStation Network як рэгіёна. Нам нельга па правілам Sony насамрэч набываць гульні іншых, ну, і рэгістраваць аккаунты іншых рэгіёнаў. Вось. Гэта насамрэч, ну, парушэнне іх license agreement, я не памятаю, як гэта перакладаецца. Ну, згоды карыстання, карацей. І я набыла.
Так, для махну была яшчэ зброя. І, ну, як па-іншаму ліцэнзійна ў Беларусі набываць гульні? Як, ну, акрамя дыскаў, я не ведаю. Ну, то бок. Быў момант у мінулым годзе, калі Sony, ну, выпадкова адчыніла тое, што, ну, таму што ў ўсіх беларусаў на іншых рэгіёнах аккаунты зарэгістраваныя відавочна. І Sony адчыніла выпадкова аплату беларускімі картамі у іншых рэгіёнах ва ўсіх. І, ну, вось, тады я разумею, што окей, Sony, вы больш не будзеце друкаваць дыскі, але вось вы дазваляеце ўсім аплачваць там у іншых рэгіёнах. Ну, то бок не толькі беларусам, і там, напрыклад, казахам. І вось гэтае вось. Тады так, у мяне няма ніякіх прэтэнзій. Але з гэтай сітуэйшнам зараз якой Sony, ну, у меня просто няма выбору. Ну, не то, што няма выбору. Я тады дакладна не буду набываць PlayStation 6. Ну, як бы. Я ўсё жыццё гуляла на кансолях, але, ну, што рабіць, калі... Так, Смолвуд, прабач, я тут увольнена. Це зрозуміло, на піратках мінус лишніх захоўвання, їх немає, мінус Windows, і треба перестановити імеді, щоб почистити від мусора, який там збирається. І плюси яшчэ з тыма, тое, што з тым дадае усе версіі. Гульні, то бок, калі выйдзе версія, напрыклад, на Linux або на Mac, яна ў цябе аўтаматычна тады будзе доступна. Вось, для мяне гэта яшчэ вельмі моцны плюс. Прабачце. Краще взять PS5. Ну, і говорю, я чалавек, якой і я яшчэ люблю просто, ну, не тое, што калекцыянаваць дыскі, але вось тое, што ў цябе гульня, яна фізічна ёсць, і вось не будзе інтэрнэта, а ў мяне яна ўсё роўна будзе. Бо для мяне гэта такой супер плюс. Вось. Я не ведаю, мабыць, у мяне нейкае бункернае думанне, але тое, што здарыцца штосьці, у мяне все мои гульні на дысках будуць даступны мне, гэта мяне супакоівае. Так не патроху. Ужо зусім відмаўляюцца ўсе. І гэта сумна. Пытанне, што рабіць. Я думаю, гэта таямніца. Не? Не, гэта сюжэт. Карацей, для мяне гэта сумна. Я заўсёды за тое, каб быў выбар
таго, як гуляць, над чым гуляць. Былі альтэрнатывы. Вось гэтае лічбавае зараз, ну, такое, што не тое, каб адмаўленне, але ну, карацей. Мне сумна, што Sony больш не будзе фізічныя дыскі выпускаць. Тут яшчэ і пытанне насамрэч захавання відэагульнян, таму што, напрыклад, ладно. Напрыклад, можа здарыцца штосьці з выдавецтвам або з распрацоўшчыкам, і гульні больш нельга будзе набыць у лічбовым фармаце, а фізічныя яны ўсё яшчэ будуць даступны на дысках. Але сцена. Не-не-не-не-не-не-не. І з PS5, як з PS4 можна зрабіць будзе ПК пасля заканчэння падтрымкі. Так, дарэчы, я ўжо бачыла, што ўжо Linux, ну, на старыя версіі PS5, якія там не абнаўляліся гадамі, ўжо можна Linux паставіць. Так, можна сюды пайсці, але там злева таксама штосьці было ў вадзе. Мне цікава, што там было. Ось тут ось. Так, ну тут таксама сюжет. Ладно. Давайте сюди. Пасля туди, тому що там відавочний некий сюжет. Працей, так, я думаю, PlayStation 5 будзе моей апошняй кансолью ад Sony. На жаль. Ну, мабыць, калі іх партатыўная кансоль, якая ў іх будзе, мабыць, конечно, калі яна будзе з картриджамі, мабыць, тады я буду набываць косці, але на дадзены момант не. Уже ёсць эмулятары PS4 на Android. Я не вельмі люблю эмулятары, таму што яны заўсёды у мяне падглючвалі. Не. То бок 100% такого уже перформанса, як на оригінальних там PlayStation 3 емулятор, ну, не може дать. На жаль. Хотя я не гуляла на эмуляторах PS3 давно, так что я тут не истина. І у мяне няма ПК, каб пагуляць і ацаніць зараз. Але у меня ёсць PlayStation 3. Так, пытанне, навошта я гэта адчыняла?
А, там ж тут зачинено. Це було. М. Некие кентавры з головами гэтых яшчара. М. Я ж штосьці адчыніла. А, так, я тут і была. Так, што я тут адчыніла? Мгм. О. Ум. І, дарэчы, на эмулятары нельга, ну, калі ты не набудзеш арыгінальны геймпад, вось гэтыя все рэчы там з моушн кіраваннем зрабіць і з... Воу. Так, стрибай. Перше робім ось так, по-другое робім магнуми. Ох, магнуми. Реч. Ты оживешь? Хотя что не. A little late for the prize giving, no? Still, it is suited by... Хе-хе. Угу. Так, ладно.
Там штосьці ёсць. Сейф. Мгм. Магнум сюди. Ладно. Зараз звичайний просто беру. Угу. Этого там штосьці ёсць. Магнумы сюди. Here lies Tehokan, one of the two just rulers of Atlantis, who even after the curse of the continent had tried to keep rule here in these barren other lands. He died without child, and his knowledge has no heritage. Look over us kindly, Tehokan. Є 6 хвилин. Ніяких таємниць не знайшла усё роўна. Вау. Как я ходила. Так, ну што? Мы нарэшце ў новым узроўні. Я віншую всех. І на гэтым, я думаю, можна спыніцца. Вось такой... Зараз, я думаю, мы ў Егіпце. Хаця зараз паглядзім, дзе мы. Тыц, тыц. Міста Хамун. Мне падаецца, Хамун гэта штосьці падобнае на ўсякіх егіпецкіх. Егіпецкія назвы. Вось. Ну, і тады на сёння, я думаю, ўсё. Нарэшце мы скончылі Грэцыю. І я пайду адпачываць. Дзякуй всем, хто глядзеў. Прыходзіў. Ой. Rest in peace фізічныя відагульні. Буду набываць усё, што будзе выходзіць до 28-го года, а пасля паглядзім. Дарэчы, нават гэты рэмайстэры Лары Крофт, яны выйшлі фізічна на дысках і на PlayStation, і на Xbox. Буду сумаваць за гэтай старой эрай фізічных гулін. Было весело. Давайте всем до побачення.
Город солнца раскинул промени по полраки, гляди, не промени. Кальдорадо мьет стекло, прикинется и разольется поголоской талаки, покуль шляхи за нас малюють полпрозристые Вергилии. И не откинуть их протягнутые руки, не заглушить слуховки и галаски, что уже такими, як думки стали. Мохом хистая на простки, але подземкой дали гне свои спирали. Адам Лока улёска, дама колыски, стала моим лёсом, долгим и прозрыстым, чуется так близко, ангельская песня. Бо моя прописка, небо над Менском. Подпаление особо зриває дах, і ніхто не скаже, у кольких городах я клався спать і глядів поддашок. І бачив зарапади, крили стискавши на спині. Чисто столичная звичка діри шукать у небосхиле. Покуль на двор'я стині хмари, данная віньєтка. Треба мені думать і частей протирать проектор. Не шкодовать респекту нашей непёсной копирцы. Да, якой так легко поступиться с Костричницкой. Я набираю разгон с Троецкого до Верхнего. Антициклон, ха, черговая проверка. И я не ехала, лезу мерки твою геометрии. Мне прости зверху, откуль ты моё люстерка. Покуль я твою рехо, погляді внутрь. Якое лелька воды з неба тягнуть, ніби ляльку буду. Зато я бачу наскрозь усі твої споруди. Бо я тобой был, и я тобой буду. Адам Лока улёска, дама колыски, стала моим лёсом, долгим и прозрыстым, чуется так близко, ангельская песня. Бо моя прописка, небо над Менском. До горы ті до гора, одно ті другое, двоїться в охоту, не сонячний город. До горы ті до гора, одно ті другое, двоїться в охоту, не сонячний город. До горы ті до гора, одно ті другое, двоїться в охоту, не сонячний город, не сонячний город, мой сонячний город, мой сонячний город, мой город. Мой город советский до мозга костей, и гэта не выправится на посте. Адам Лока улёска, дама колыски, стала моим лёсом, долгим